खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव सोमोनांथाव जुनिया जेल एबा जोबथेसालि बे जेलाव स्काउट डकाइट एबा मार्डार खालामग्रा सुबुंफोरखौ जोबथेनाय जाया बे जेला अरायथाबो नङा बे जेलखौ 8 साननि थाखाय बानायफुंनाय जादों बाथ्राया सोमोनांथाव बे जेलाव जोबथेनाय जायो आयेन बेरेखायै निसा फेग्रा मुवा बेसाद लानानै गुबुंले थासारि खालामग्रा सुबुंफोरखौल' नंगौ नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों बाक्सा जिल्लानि बरबरि बाथौ फुजायाव लुनाय जादों मोनसे जुनिया जेल बेवहाय जाय सुबुंफोरा जौ एबा फेग्रा मुवा लानानै फुजासालियाव गुबुंले थासारि खालामनो नागिरग्रा एबा दावराव दावसि खालामनो नाजाग्रा बेखौ हमनानै साजा महरै हरसे बे जेलाव जोबनानै दोननाय जायो होननानै फुजा सामलाय आफादा फोरमायथिदों मख'जाथावदि बे बाथौ फोरबोआव 8 साननि हाबाफारि लानानै लोब लोब नायगिरि सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों मोजाङै मोजां खुंफुंजागासिनो दं होननानै फुजा सामलाय आफादनि आफादगिरि बाबुराम सरगारिया फोरमायो थारैनो बेफोरबायदि बाथौ फुजायाव जुनिया जेल खालामना आयेन बेरेखायै निसा फेग्रा मुवा बेसाद लानानै गुबुंले थासारि खालामग्रा सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव दोननाय राहा खालामनाया जोबोरैनो इयुन जोलैखौ सांग्रांथि आरो थासारिखौ गोग्गो खालामनो नाजानाया बरायजाथाव नैबे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे रादाबखौ नोंथांमोननो होबाय गोजोन्थों এই বনা হৈছে তাৰমানে যোনী মানুহে তাৰমানে কিবা কৰে তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰটো কেনে কৰে তাৰপিছত কি বুলি কয় এইটো এইবিলাক তাৰমানে বেয়া কামৰ যেটো যায় বেয়া কামতে কিবা কৰে তাৰ কাৰণে এই জেলখানটো বনোৱা হৈছে তাৰপিছত এইটো তাৰমানে জেলখানটো তোমাৰ কি বনোৱা হৈছে জেলখানা চৰকাৰে মানুহ আহে নেকি মানুহ চাই নেকি জেলখানত তাৰমানে যদি তাৰমানে ধৰা খাব এইবিলাক তাৰমানে চৰকাৰ মানুহে তাৰমানে ধৰিব সেইটো যোনী মানুহে তাৰমানে ধৰা খাব এইবিলাক তাৰমানে এতিয়া শাস্তি হ'ব তাৰমানে ৰাইজৰ বিলাকে তাৰমানে তাক দেখা পাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে এই জেলখানটো বনোৱা হৈছে তাৰমানে এই মানুহজনে তাৰমানে বেয়া কামত গৈছে ইয়াৰ কাৰণে এই জেলখানটো বনোৱা হৈছে এই ইয়াত স্বভাৱটো বেয়া ইয়াৰ কাৰণে জেলখানত তাৰমানে গোটেইকেইটা ৰাইজবিলাকে তাৰমানে দেখা পাব লাগে আৰু তাৰ কোবাও নাই মাৰবাও নাই কিবাও নাই তাৰপিছত ইয়ে শিক্ষা আৰু তাৰমানে জেলখানা এইখিনিয়ে বনাই থোৱাই আছে তাৰমানে এনেকে নহয় ইয়ে শাস্তি ইয়ে আৰু শাস্তি দিয়া আৰু তাৰমানে অপমান কৰা ইয়ে আৰু তাৰমানে লাজ দিয়াৰ কাৰণে ইদি বেয়া মানুহ ইয়াৰ কাৰণে এই জেলখানটো বনোৱা হৈছে আমি বৰ্তমান বেয়া মানুহ দেখা নাই আৰু বৰ্তমান লগিন আজিলৈকে ঠাই আৰু যোনে ধৰা খাব তাৰমানে এইবিলাকে সোমাই দিয়াৰ কাৰণে ইয়ে লাজত পৰি যাব আৰু নিজে আঞ্চলিক পূজা কমিটিয়ে ইয়াতে বহুত আৰামত পূজাটো পতা হয় তাৰমানে তাৰ কাৰণে কোনোবা যদি দুশ্মন মানুহ আহিলে ভলণ্টিয়াৰত হাতত পৰিলে আমি ধৰি পেলাই ইয়াতে ভৰাই থৈ দিওঁ তাৰপাছত পূজা চাব অহা মানুহকেইটা বহুতে দেখা পালে তাৰমানে তাক দেখাই পেলাই লাজ দিম বোলে এইটো জেলখানাটো বনাই দিয়া হৈছে মানুহে চাই ফালে চাব আহে নেকি কোনোবা যদি ইয়াতে মানুহটো লখবত নিচিনা হয় না এইটো তাতে ভৰা খালি তাতে মানুহবিলাক চাব আমাৰ পূজা চাব অহা মানুহকেইটাই চাব তাৰমানে চাব কি বস্তু বনাইছে বুলি চাই কি বস্তু বনোৱা হৈছে বুলি চাই কিমান বছৰ হ'ল জেল বনোৱাটো এইটো আমাৰ মোটামুটি এইবাৰ 39 বছৰ হৈছে পূজা এইটো পূজা পাতাটো প্ৰত্যেক বছৰে পৰে আৰু ইয়াতে মদ চেৰেপ যিকোনো নিচা বস্তুৱে নিষেধ গম পালি তাতে লখবত ভৰাই থৈ দিয়া হয় কমিটিয়ে क'क्राझार मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं
3 years in general nursing, midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरुम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ, नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबरेटरी, OVC, पेडियाट्रिक्स लेबरेटरी, फ्री क्लिनिकल साइंस लेबरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4 स्टोरीड RCC रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 इयार्स कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 इयार्स कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्सबा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स, जिएनएमआ 3 इयार्स कर्स।